PAMBY TV is back again. If you want to watch good programs on your screen, then watch PAMBY TV on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. And to make I was over to me, Nyansapo, Titi Amamre Crew, personality profile, Metre Mashas, all social and entertainment issues. And I make I was say so, Mujibia, who the rua, they will hold at the mouth. You be cow, neat. Live coverage, our videos, no bra, name of good editing. Over to me, Facebook, PAMBY TV, TikTok, PAMBY 90, Instagram, PAMBY TV, YouTube, PAMBY TV. So subscribe, comment it, na share, na abribia videos be about when you be ashe. PAMBY TV, we save all. Yama kwa ba eroba PAMBY TV eso Nyansapo dwumadi ene yate asikromo ye ne amanfo eba betwetwe enkomo esanse ye da so a wo Easter month ni munti ye da so a e wo Bible no mo ene ye bisa se abra na ye koyi Yesu amano Simon Peter echa abrantie bia so ene ye bisa ne se sa abrantie no ni din edesen ye ba wonchen na wabo ni din ede amaye so beka ya na wotwetwe mu nso ne ba wonchen e ma ye no edi enkomo ye bisa wo se abrantie na wodi Yesu asendua no so aye na ni din edesen amanfo bebre na etro madwen e ma won so kire wadwen e wo comment section honom na ene the right answer no anase answer na nkasa no eye Simon of Cyrene ono ene ya abrantie a wodi Yesu Kristo na sendua no ene nso ye ba wonchen ye bisa ze abrantie na Simon Peter etwa na so no ni din edesen midin ade oba pefia afrie ma mo remfi so be subscribe e wo YouTube PAMBY TV na afen so Facebook eye PAMBY TV TikTok eye PAMBY 90 ye ni nkomo emra sisia PAMBY TV is back again. If you want to watch good programs on your screen, then watch PAMBY TV on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. And to make I was over to me, Nyansapo, Titi Amamre Crew, personality profile, Metre Mashas, all social and entertainment issues. And I make I was say so, Mujibia, who the rua, they will hold at the mouth. You be cow, neat. Live coverage, our videos, no bra, name of good editing. Over to me, Facebook, PAMBY TV, TikTok, PAMBY 90, Instagram, PAMBY TV, YouTube, PAMBY TV. So subscribe, comment it, na share, na abribia videos be about when you be ashe. PAMBY TV, we save all. Yama wakwa ba eroba PAMBY TV eso. Ya mejosa. Nyansapo. Kyere Wadwen. Ene ye bisa se abrantie na ye twa na so ten edi free honom no. Ni din edesen. Ewo he, umucho na so. Wo Bible mu abra na ye koyi Yesu amano. Bible ma save na okay. Bible ma save. Ka abrantie ye twa na so de. Wo minimum bia urumpa ye twa na so. Ene Bible na make. Se Bible mu de ne be kero ma gira fa ho. Enye sa rumpu de ya okara no mu twa na so. No mo kon Bible na ye. Bible mu de se de okotwa so se ye friend Peter wa hu. Joe Chason, your friend Peter. But Nipa no, you can as on open it. Once there, the Okochanas, near friend Peter, dear. And the Bible per se, Nipakura Chason, but on per se, who dear, you can as soon intino, one funny diamba. Sure, that's happened any. Oh, dear, but because I say, Mom per se, are popular. Braja, uncle can Bible. One per se, are popular. Oh, kind of Bible. Such chapter in the diamba. Peter na him say what you aso. Chapter na chapter. Oh say chapter no dey okay Mike. The whole chapter no. Mike in fine. Mark chapter chapter sinyina e kasa fa Yesu wo no ho yeti ubehu sa na mo ni wo ho. Okay kan baby e kasa fa Yesu wo bia. Kwa no ya twa na so de na semba ho but ni din pa de antimi amba. Nyansapo. Peter mom na ni din ba e. Oh Nyansapo. Kyere Wadwen me so ma Kyere Wadwen. Yo wase ni din amba mu da. Ya mo ni din Nyansapo. Kyere Wadwen. Ye bisa se abra na ye kobo Yesu asendua no ye twa obi aso e wo honom sa abrantie na ye twa na so no wode sen Judas what when Judas ano fuko ben so minim ba o ya sure se nipa na ye twa na so na odi Judas ai ana ka so me Wadwen na America Wadwen na wode Nyansapo Kyere Wadwen pacho e ma kwa ba do ba PAMBY TV eso ya mmeje mo so amame Nyansapo Kyere Wadwen ene ye bisa se Bible mu no abra na ye koyi Yesu amano ye twa obi aso wo honom nipa na ye twa na so no wode sen na sa kwa ni din ba Bible mu de ni din wo Bible minti ni din da nti o patro se wo na oni din wo Bible mu okay de minim no ene that me say na ono ankasa ni din anasa den che say
o di kram say omo mo twerɛ bible na amfa ma efiri sɛ die yɛni ma ne sɛ o akwa no twa Yesu aso akwa no twa Yesu aso What's it why? Barbara nkyerɛ ne din Na Yesu na etwa na so de. ai akwa no twa Peter twa na so no aha akwa no Peter twa na so no die yɛni ma ne sɛ Peter twa obi aso Ene de o si de hu se Peter ni twa na so nipa na ye twa na so ne de wuni ni. sɛ Peter ndi yɛtwerɛ ne din by akwa no twa na so ndi ne din ama ne din by do asɔfo bi aso anka Sa. ai Nti aba ni sa asɔfo no na eni ma na se. minim say ya ntwere ne din eti na asofo no ntimenka because asofo no preach yanka say sa akwa no di say da minim sofo a waka say din no nti ubisa me a minim say oni din o din so o man twero ai Na esi wa Bible mu bia so de na esi wo Yesu bresu bia de etwa na Bible ni mu. ano so ye twere na wo say ye twere no ye di din bai na ade no no nko ade ne din ama se ni din ba eso ani asofo no nka nkyere Nti wunnim ni di. dabi Nyansapo. kyere wadwen Wa kyerɛ wadwen wo ho no. Nyansapo. Kyerɛ wadwen. Ene ye bisa se Bible mu no ye twa obi aso abra na ye koyi Yesu ama no. Sa abrante na ye twa na so no de se. The friend of Judas. O se o de se Judas. Judas. Hana ka kyerɛ o de Judas. Me according to story me follow no. Hey Judas because on a tone Yesu. And ma nkofo no. Nti tama mo ba be kyerɛ no. Na Peter etwa Judas aso. So de bufo twa Judas aso. Nyansapo. Kyerɛ wadwen. Ye de Nyansapo dwumade ni nyina ebesi ene nsuo na ma yentimi antoa so megidi se answer no unim eni nti no a ne se wo be like na wa share na afoforo nso a kyerɛ madwen na wo nso wagya wo comment comment section honom memo ore mfi so be follow ye YouTube PAMBY TV TikTok PAMBY 90 na Facebook nso PAMBY TV midin de oba pefia efriye kai se na wo twa mu yire na ye bisa se abrante na wode Yesu Kristo asendua no eso aye na ne din de sen ene answer no Simon the Siren enen so na ye bisa say abrante na ye twa na so abra na ye yi Yesu ama no ne din de sen ja o comment comment section honom na ye kenkan emfa emo meda me cameraman ase original papa na face me producer na frɛ meda na se pa ye da se ne e be san so ehia na answer no Simon the Siren enen so na ye bisa say abrante na ye twa na so abra na ye yi Yesu ama no ne din de sen ja o comment section honom na ye kenkan emfa emo meda me cameraman ase original papa na face me producer na frɛ meda na se pa ye da se ne e be san so ehia na answer no Simon the Siren enen so na ye bisa say abrante na ye twa na so abra na ye yi Yesu ama no ne din de sen ja o comment section honom na ye kenkan emfa emo meda me cameraman ase original PAMBY TV is back again. If you want to watch good programs on your screen, then watch PAMBY TV on Facebook, Instagram, TikTok, and YouTube. And to make I was so bit me out here, Nyansapo, Titi Amamre Crew, personality profile, Metre Mashas, all social and entertainment issues. And I make I was so person who bold, my debut, who the rua, they were hot at the mouth. You be cow, neat. Live coverage, our videos, no bra, name of good editing. We bet me out here, Facebook, PAMBY TV, TikTok, PAMBY 90, Instagram, PAMBY TV, YouTube, PAMBY TV. So subscribe, comment, na share, na abribia videos be about when you be ashe. PAMBY TV, we serve all.